Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti igricu sa interneta. Prvo vam treba jedan program, a on se zove Utornet. Link za Utornet će vam biti u deskripciji. Znači da počnemo. Uđete u KickTorrent, link za KickTorrent će vam biti u deskripciji. Ovdje upišete ime igrice i onda kliknete ovdje. I ovdje će da vam izbaci liste, a na vama je samo da odlučite koje ćete da skinete. Evo ja ću ovo. I onda kad vam učita, kliknete na dvoglan torrent. Evo, pojavit će vam se ovo. Onda uđete u njega. I ovdje izaberete gdje će da vam skine. Znači kliknete na OK i meni je sad počeo sva 4 da se skida. Doviđenja ljudi, hvala vam na gledanju.